Udah nggak bisa. Nggak bisa. Yuk. Mandala, tolong please, gue pengen banget ketemu sama Babe, Kanza, sama Bang Zai sekali aja, sebentar aja. Lu mau ketemu sama Babe lu? Kanza? Zih? Sebenarnya sih gue boleh-boleh aja, tapi lu datang sama si jagoan kampung ini. Ribut! Lihat, Miss. Mandala, please sekali aja, sebentar doang, 5 menit aja, gue pengen banget ketemu sama Babe, sama Bang Zai, sama Kanza. Izinin gue sebentar aja. Lu mau ketemu? Cium kaki gua.